We make up the Ajawikam Daya Baubing. Council of Higher Secondary Education Manipur Class 12 Examination Aya Habokhaira. Shorkar Shimli Kasat Kavat Leda Kaleji Kayan Sang Miluda, Rupai Kadam Nalong na State Education Minister Li Ngao Haira. State Shorkar Council Ministers Bum through Kang for the Lake Kajwi Maram CM na Moputchok Ngaila Ladele. Lake Hangator, at the Tangkhul Express we bow Ningsemla Kasar in a Bamidlay, Bowing Mesa in a Nangrumsa. Council of Higher Secondary Education Manipur Class 12 Examination Aya Habokhaira. Council we bow at the Arts, Science, Color, Commerce Stream Ngurum Serlaga, Ajikum Gadam Nauting Magada Jishat Chamadina Exam Jitadale. Chile Ukrulena Kamjong we Gadam Nau Shajiko Hongshini de Panga Zangdale. Exam centers Shakat Rada Jishatli Tangrok Dale. Ajikum Arts Stream Ligadam now Ting Jishat Shakani Abakatum Science Stream Ligadam now Ting Trada Jiko Shataruk Magada Jiko Tad Lekala Commerce Stream Ligadam now Shapanga Hungtruk the Jishat na Tad Lechia. 12 exam Tada Kalejili Shinauna Ting Trada Gatum Shajiko Hungshini Gala Mayer Nauna Ting Tumrada Madi Shamadi Tumrakaya. Differently able Gadam now Trada Jishat la exam jitad lechia. Ajakum Council Examination Li Gadam now Tumrada Akashika. Tumrada Turukling Adamaka, Ajakum exam Gata Gadam now Sida Gahaina. Exam Gasali Makamishung Abong Wichijin Kawai, Officer in Charge Shaka Trada Jishat Gala, Supervisor Shaka Trada Jishatna, Jekjin Lag Aina Yang Talechia. Examination Center Li Yang Sang Kawai, Gosem na Flying Squad la Juhod Laikala, Kadam na long na la Yang Sang Jid Lay the Hanga. Makamshung Aram Shijin by Mirada UG Group Asuk na Hang Matin Gahai, Examination Center Gaikali Police na Haida Lechia. Kamshung Aina exam Takawaida, Examination Center Bumli Asuk na Curfew Kahaila Laydale. Shorkar Shimli Kasat Kawat Layda Kaleji. Kayang Sang Miluda Rupai Kadam Nalong na State Education Minister Li Ngao Haira. RKL na Education Minister Li Kapi Kawali Kahang. Shorkar Warshim Kajidali, Jishut Mapping Gagama Gaga, Tekwi Kawai, Biometric Attendance Haimilu, Kajida Poya. Shorkar na Mik Mazang Kami, Infrastructure Amenities, Jishut Me Kawat Kala, Jishut Me Kapang Sang Hailala, Ot Masala, Yang Raga Hai Hikata Leda Kalehi Yang Sang Miluda RKL na Boya. Warshim ang red makamatali mimaura zangluida zakchila kahaina kala zingum kani mimauna sheikhut kahaili warshim ping washung hau ka online aina tamkachiteva implement magasana kajihi hanga. Lang maida Kung Darakali may aina network matada makalay hikata hina maramsada shimkur daraka online classes himazang karalaya kajila RKL na hangsanga. Warshimwi infrastructure makamata facilities layran toilets aina there supply hikata matada makalay hi RKL na kadam naulong akasada ningkariklaka da pongshoka. Jishut mebing na kankana teacher quarters masam gapang teachers commitment kawat kala kung mapayrang laka transfer zat ngasak kahai hikatha hijang laka jishut me bing na ot ngurut ninggajang ay na masatu da worshimli jishut me ngajapta kalaina da hangsanga. Education system zakshing sakta kalay maram akana proxy substitution transfer sada worshim gai kaliva jishut me malayla ichija khu ay na tolob zakapam hina Akana da RKL na hangsangam. Atam jada sakabay masa aka kapung district bingwi kadam nau kashili. Sauta haura kajihi hangda kadam nau bing na quality education sampang kawai equal opportunities sampang ngasak ngaya da RKL na hangsanga. State Shorkar Council Ministers pam through kang fudalay. Ka chibi meram CM na mapuchok ngay lalay dalay. Ajon thang BJB we 42nd Foundation Day Kamyonli, Chief Minister Biren Singh na
Party Workers Pingli Kasatsangda, Bandit Din Dayal Upadhyaya, Syama Prasad Mukherjee, Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister Narendra Modi Atum Gathawi Pekar, Shur Kawai Salu Kajihi Hanga. Kapang Meping na Council of Ministers Terukpam Hangda Kalemaram, Kanghanli CM na Manghan Gamingai Gijihawa. Ajagajang Tariq Maguda Akatang Council Ministers Pangagabang Sangda, Odla Haupokaira Ka, Daida Kalay Ministers Terukwi, Ngapam Gatran Kipali Kapang Sang Nikala, Kipauka Shokarwi Aina Mushoktua. Self-employment and scientific biggery we maramli Imphal Wesley Kalay, Kaitelakpam Hok Farmly Training Room Mihaira. Training G Hok Kay Kisai Kahaya, Kaitelakpam biggery we Akavana Tanda Room Kamina. Ukrul District we Mizangda, Imphal West, Imphal East, Thobal, Gakjing Sanapati we Aina Mihang Pangashikana Training G Lichir Kuidale. Gazip Jili, Head of Animal Science, CAU Dr. Ranathir Singh, Gala Politician Tauna Jam Brinda Anila Wazanga. Hokakai Hina Langapai Apong Sada, Lay Matada Sakwika Jiaka, Hokshim Gasem, Hokzat Kayigala Turkamatang Hibing Hila Matada Yangasang Wikan Kanamaramli Dr. Singh Nahangjitaya. Singh Nakasatsangda Kahang, Manipurli Hokakai Wilay Sapailaka Kaji Manipur Naubing. Shakawili hang jigoda jigona sa shaidal kleina kajihi hanga. Dr. Ranadir Nagahang, India we Hokake Akum, Tangkhaiva Northeast Li Kalena. Hokake Taran Gazat Katam, Zangda Gasat Kavat, Samkapang Lepapama kajihi hanga. Kaitalakpam biggery we Akavajina Hikata training room milaga ana. Hokira Gahaili Takwi Damkwi Gahai Hangjiteda. Sustainable Development Krikrali Ngajon Kangaina Dahanga. Tharaman Mataika da Kaleli Makamia Pongshokta, Aya Manipur Pradesh Congress Committee MBCC na Kaishambat Laimajam Laikai Community Hall Protest Sahira. Protest Kasachi AICC na Nationwide Protest Kasali Kashur Kasana. Atumna BJP Shokali Makamia placards Jitang Rokta Protest Pam Jitaya. MBCC President Gay Mekajandra protest G. Tanda Baume Ping Li Kahang, Zadraga Height Rada Troop Tangwi Alungli Petrolena, Diesel Mantrada Madishida Mataika Gahaina Chia, Jitada Tauraman, Jungagaji Ijam Jam Gahai, Rijum Nobing with Tungli indirect Dex Kapergatana the Mekajandra Hanga. Tauramanji Mataiga Gahina Kankana or Jurgatewi Amanda. Mataiga ngasak talagajihi MBCC President Jinahanga. Zadraga Haikachang Akawi Alungli, Pharmaceutical Ariman, Shachida Mataiga Gahaina, Her Amanla Mataiga Tale Kala, Tol Dex na Kanishi Mataiga Hairachia. BJP Shorkawe Otsakli Yanglaga, Yarina Shitkasang Swida Hairakajihi Hangda, Taura Amanhi Katakwi Lungli Swidami Luda Congress na demand kasana the MBCC President K. Mekajandra Nahanga. Ajahondang Rajya Sabha MB Sanaja Bale Shambana Maitai na Estilis Li Zang Mikawai Kapomaram House Li Hangsang Kamiwang Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur STDCM na Mayak Hangai Pongshok Haira. STDCM na Maram Chiwi Recommendation Letter Union Government Li 2013 Kum Misang Gahaina Chia. Chiwi Atishu the Union Shorkar na Recommendation Li Terkar Gasalai Rigbing Misang Kawai Poya. Kamar Impur Shorkar na Ki Pekar ka Mukwi ka Jina the Committee Jina Maringa Papong Shokka. Nishari Lake Manipur Police na Tukwili Haira. Brown sugar liba 1.44 grorman pungzat kasa. Kondong Lairembi checkpoint morally to Kakwina. Ariji sob cases li Shaksalaga Mekhalaya Chongwe aina tourist kari akali pungzat kasana. Tukwiga Haibingji Sahidul Islam Ajimuddin Khan Kala Abdul Halim Dag Tumtum Asamwi Mina Jia. Nishari Laisa Kawai Kasali Kam Kakwi Police Team Jili Saman Lupa Mihaira Chia.
aya zimisho World Health Day mayon ngaro khaira Manipur lila zimisho ji majutta Chief Minister N Biren Singh na health care li ot kasa sai korli shalam hangjipuna CM na kahang COVID-19 ngasungra ga haili kamataya ot ngurut khwimi haiji World Health Day tang paningkhwili shitta frontline warriors pingni ningshingayiya Manipur li COVID vaccine dose karekap ka hai aya aina tangda milak thrada phanga tinghang medida madi charge go hang trupta akha ka haira kala dose ka khani kap ka hai mi lak thrada khani ting hang chishatta phanga shakha apa phanga ka haira kala precautionary dose ka kathuma kap ka hai mi ting hang trupta truk charge shat hang medida shini ka shong haira Union Health Ministry na kahang athishuda India li maternal aina infant mortality rate suida mai khar haira kala India with sustainable development goals la adam rida khale 2030 wi mangali sambang shaphaura jia World Health Day tang Air New Zealand National Health Mission wi additional secretary mission director Vikas Shil na kahang man kapai gazat pinghila Shimit Chap Kawai Sarkar na hot na tale kala zadrak high zingumati wi alongli India wi malaria cases 85% suidai rajia Telemedicine facility e-Sanjeevani expand kasawi maramli la shil na hangda facility ji health and wellness centers pingli mi kawai sadale Chuiwang states na union territories pingli fund mihaira kala teleconsultation aina telemedicine district level li Laikawai ot sapokhaira jia Shilna gahang Sarkar mission mode project mati Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission Ayushman Bharat Health and Wellness Center Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kala Ayushman Bharat Digital Mission hibing hina universal health coverage li kamataya ot ngurut kwira dahanga Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana wi kapha mi gror gatum gadana sampang haira chia Ukrainian cities matiwi thau hai khawai pam Russian missile na sagazam mi haira Ukraine wi capital Kiev pamli Russia wi war crimes sadale gi hi hangda chili kazang Russian troops release the samda leida state security service na hanga Russia na Sadakla Ukraine mangli Karin maningla Europe cycorally la Sadzada Klaina Kachi hangda Russia we otsak wibang Mashun Pichar Sapalungra Sami Plungra the Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hanga Give na Russia Raimi Ngasunda Kalehili Kankana Kutlai bing NATO member bing na Kamilu the Ukraine we foreign minister na Ngawli Shithaira Kala Rai Lung Hili Ukraine we Kamadaya ports bing la Russia na sakam mi hauda Ukraine wi aina kashakaza ayar ngaleli jiho kashok saklak haira da Ukraine Sarkar officials na hangam Ukraine wi zingtun shong kashakaza kapung rail kari wekan tinka shaka gada bandalai jia Lakvak Ukraine to quick high Russian Raimi prisoner of war kai kali masaran reka karekala kapkatad wi amana da internet li ngayaudalai Ukraine chibai ping chiwi otsakli mamyak ngai la pongchok haira la pau akana ka hang tha kha amuli gazang bingchi Ukraine chibai maningla Ukraine linger ngaji da khlai Georgian volunteer raimina dala hang dalai Russia shong Kremlin na US li mamyak ngai pongchok da US na Ukraine li kudlai Jehovah da khlai jina Russia Ukraine jingri khawai chan ngazek wibang ka phama samana da Kremlin na hanga La lushit da ajuwi kamdaya bauping. Council of Higher Secondary Education Manipur Class 12 Examination Aya Habokhaira. Sarkar war shimli kasat kwat leida khaleji khayang sang miluda rupai kadam nalong na State Education Minister li ingkaw haira. State Sarkar with Council Ministers pam thur khang fudalai khajwi maram CM na moputchok ngai la leidlai Ajuwi pau he na ngajang haira
ngana khwi khain thum sai kor li khama haya jing mi shok sa sereno